Another Malakan Yam Kana diale content barwani linguasme. And while a banner racha ke Rantin Condelat Carodian Doran Conwari. Kajo ban link and Yam banner racha ke Quirigamen Chitog and Wale and or Quibaska men genre wika gambela. Akan kono nhiam guasme gore jen wode korodan palping kaliang rwani titi bantin konin tuog bi kon keling and ngumi shore lare wishin winemi bana jeling kel shitgamandan ala korwain la kon kaling guatamene. And the Manduni Shan Quad Yamre and Nong Guasanga, go General Banrodan Palping, Kaduobadan, and de Cononiam Gajaban Agino Terum Manu the Choikokon, to go Kono de Con Killing. Kenyam, Chana Racha, Quimandana Chitok, and while a Shan will bong on Kapai Badak, Runkin the Dangra with the Jandangra with the Name a report Misha Nong, Guadan and Chi Turbil Gianten, Rewika Gambe, La Banajalinkel. Minen yename ajan duobadan en chijak re wishin winemi na mani ajan duobadan en we ke jikow DNA no jen te ka tweg midita long DNA de manin ganen tete gwade te miali en kondor nen yenamo duobadan en te kubri teten chira mengai kona mugi kon kubri gwas me de konen no pinjen che tiang ka putung wan nyok en gwas mo kelu che tiang ka jwaj kami jini gudi char bani char point te ka tweg ke te ka ngwen alo chere mi pa nyal pa dem en wena mone bana kulo wagatin kokien chara jamilin kel man ngai kone long ni shang la ja gorno do ba jere aleka chet ke jen do mo do jikow ke jenu ke gambela kulo we alo we ka Nuer Newsroom and there mo kelo la togono la take twak mekana kore aleka ka char ka gwasi dan cha togono de jere aleka barentama dio je te ke tiene to goro ba ka nyomrel ka ke katin ka jan tame ko tame me gwan mela ngai la berar ka je ka shiang la be je long ke jaldan janna ka je re wich la be je long ano minen yana mani turbila mo jin turbila dan en ci de yak wi kubri ka jikow la kubri jikwa jen la mala jeka mijeni biben ka gambela jenu ka gambela biben ki itang biben ka lare wareda jenu ka lare no ko lela kam lare ken jikow ko jikow te ku yer bi kubri bi de jek en kubri ponde mu ko na lage kuiren teme jene kubri muto mi chala ne ka gwamma bar me shaje la chaje no great chilone en wanche tet ko jen ci gambela ci dobo wo ka Newsroom te ka kubri ko bina chwajel tina bile la ket ka gwade dan na ket ke je kono wala kenina mi jini gor jangu ki baro river mu je kuch an wana ma bugor jini jin bi konket mi ci ket bu ko ku yer barna mo ko wade te chianke jaga be jelongone ko sang nok te nang ku yer beje jala jel ka gat kana dong kaman no a chenge mina ba la siang la beje long mani me federal government wena gorno bikan je ko mo bikan jakow ba jamo ke kubri amani me che to wala tok cho kubri moni cho jelat en kubri dana salat mu kon way tin tamma kubri shajalat alo kubri mitot chi kubri midit dienen bono gwas mono mutedi ko kudimo en kubri me mugi koname dobadan en chajalat keje enetin kontin che lat kenitin kon tin la jor ko jen la reshenane ando bran ti kan la keje gwasme ti kan la penya la kubri mugwa bari gena na gwasme ni kubri shalat la mutot medan chala be lat keje la jen de men kubri dinijen no ba me sha guj cha kubri mutot ko tama mice to gano sha kubri mutot cha jala chana promise no ba kubri mi dit ba jala re wicin winimi ala kubri jokwa ba te to ko wodi ci kubri cha la mutot ci menen jenama an fen kubri gaba jen tin chala wide ci gatela naruden mujalna ala tin chala wide ka tede mal pen pin ke de na de karan mala gol ci ko dong de rishat no so mi chekana me mura kon ga kwire me owen kubri me chana chekane ka kor ka ron kin dangra widi jan dangro wide ngwane dan turbili jen ka gambela ka tukti an kai ambulance dun kume milet kan Newsroom jen den gwazamo chana cheka yak ka jen kubri yamon ka kubri jekwa alo shawete niga chobo yu kubri ka kula lader kubri ka chetamo sho de wida gol chewe bab ni je che yer che jaw bab che kubri che ja bab che peni yer chunere wan pi te jelo no ka kubri yo mu cha jare aleka no ko en kubri che to on temino moja na karek le na le nak der kula gwade ka gwa do ba jare aleka gwa ka dobre ne din wan li kono no dong de kubri mo de jare aleka de kubri dini jende jare aleka so mi bi kon shi kana men tam chana mo ra ka ki twa ga dan men kon no mone twak shi men kon mone
a tumidit and twagamo baje wojide so dele suggestion dele jalat ko nena kon gwaso mane adwam jel kon dial ka je kon de kon shal ka nueri adoran gur jenu atugo wi kubeka gwaso mane kwini ka dangro dial akana namuk da deal coat de muna mo ke putin content with and chitka do go kon monta mate ka twek deje clear out muna ke le deje wot and min mo pon mi chaje we dare coat de terbi dare chaje na kuje do dia na code akana naben yo wudu mi kubi ga beje code benepin anan ke kubri ya shambala bohoch dare gwabo da na dare ka dok baltama ko binad bikan be mi ka chubi kubi ka bi bujiga no kubri ya twak pino gwa me twak but gure je no gwa mo de nas de galatin de munda ne tinde kana clear no ko da ko ni jan ko tama mishi turbil mishi binci cirka turbil nan ko na jan ce turbil mon ka je ne kubi kana na ce chat da chat ka je chope ne pin pene pen ga je pinyo ci ko na shugu je no riɛk kanu kana ko jana tama michi turbil tama chudi ya pena gwa mo ce ope ne yer amu de tok da na da kanak de na de kan liu ko me da na ci tok no ko ne makeli on tama mi kon gui kona atwaga na makeli de kore de kona nen ko atwaga gor jeno de na de kan chartan yok ka do badan en de kubri me de jere ale kaje ko na me atwaga ne ala bu pini na ka gwa jena tuna sianen perbil jenan do na be chat chupen gwa de mone ko jen ta do badan da kulu ga gwa mi la me mi ro ta japan so ta chube pemping gwa de mone agenda na sianen so mu goro di kon dial de na jalar no kubri ma goro jeno de yinyo mu ka jeka of course la ka jeno kubri de jere aleka but kubri mo chetedi chejek la goro jeno bayra aleka ko chena che ga bele yar te ga jo mu goro no ban nya gwa me ka ban right ka queen wara control dan shu kana ngai kone. The Nuer people living in displacement face many challenges that affect every aspect of their life. Food shortage and malnutrition remain serious problem, particularly for children, while access to health care is limited and often inadequate, leaving families vulnerable to illness. Education is also disrupted, and many Nuer children struggle to continue learning in camp, though community-led teaching initiatives can help fill the gap. Displacement also bring mental health challenges, including stress and trauma, which can be eased through counseling, culture, tradition, and faith-based support. Jawlin kon magwasame tada nan shu kon ga kon were. Ko kon tama te togo no shu kon goni yal kon de to konten. Ruda anton wan shenken refugee camp. So ci kontel gwan no konten. Ajen mu gor jeno de jome de nyaka kon kelana. Ngai kon dul gor ko entam ga yen gwasa me challenge midit ban me ban jelin ka ta dan shush ko kon pel road pin ka lengde ko bitin kon choy kon bugelen gwasa mene ka do bran de linga je based on ton kon shush kon ne kon tun wan tin te gro fuji te shush ka ke de na ngulel. Education is another major challenge. Many children cannot go to school and learning is interrupted. But community-led teaching initiatives and informal classes can help ensure children continue to learn and grow. Gwadi mchana ngaji no chane kon chaga displace temai kon tama shin kon goni to goal shush kon to kon ga kamne banu da ba a chen to kon ga challenge shikiti den dul gorgo de ne keleb nan de ne keleb ne kon. Living in displacement can also affect mental health. Stress, fear, and trauma are common experience. Micheni gwami motirikte tenchit tam chana ngaji no cha doran cha jadak la take rict wanted to okre wikrenitka jindor michi jian tenchilo berada dien ke chilo gwadra dien la char la nyona anyok dwalba la teten la fear kan trauma jin michi ngabi che chuch la wona na meche jelong be wona na meche jelong be ngabun gwada mo be lit ke betagarek. So mishi teneme akel mi bebe ka kon shalen were ke jen gwasme. De kon la do ne rei ke mitin kon ne konutin dry na right corner. Security in the camp is a concern, especially for women, children, and young people. Community can work together, organize safety measures, and cooperate with authorities to make the camp safer for everyone.
Mugur kono bana go ke refugees come in content. Refugee come de kole la doran. De na tika policetin, de konti go dul goretin, ko ke am la dide, de ne purba ke belten. Ser di alti ke ri lat. De no mission aka ke am dong bana ri no shu na bale poni jiwan ko bana mu ke kwen. It is also important to preserve Nuer culture and language. Teaching children about traditions and maintaining community unity can strengthen identity and resilience. Youth play a key role in this process by helping organize, advocate, and protect the community. Mitin na akara refugee camp, shimudo konga refugee camp tama ne kon de kenye. De ngi ke cultural, de ngi ke todan. Ene duar modela de ne ko bi community bo nhiam de ngi keke. Rai na mu kon di ndi kon winte ko ken ka kan kam kon de kon de la kor wi appel jo ci kon agoro bar activity ti banakalat. Rul wona ken. Ko rul ken gor kon do bo mu de ko dan palpin ke je. De kon let ke je. So mu ci kon bi let tele we do din. So displaced Nuer should also have a voice. They should have a voice. They should avoid keeping quiet. They should have a voice in national peace talk. They can work with the UNHCR, NGOs, and international organizations to improve conditions in the camp and ensure their rights are protected. Looking to the future, safe return and reintegration into their homeland must be carefully planned. At the same time, education and skill development in the camp can prepare young people for better opportunities in the future. By the way, tatu kon bin gajen ta mena ko mai ko ne wata ma ti kon ne rin wanti shibulo shene ko ke am chan tin ko run tun wanti kon tin ga gwaz bar mi she yi da which na beje bu korba to ba na ba kana lora ba ene ti mutun no go bi mit ba de kon goro no ne na de ne lad by the way ladan jene ban ne dia ban ne ngej young men amaning ne di kontin lamen ene ramin mo dongo dara lat. They ran the hingi because I believe within the camp bolana la ka lokatin mite the lat la ya loka dong men ba ngi ke ko beni ba other thing ba khalat so me ja kon ko de ko ran keep busy ba ke education and de kon lat by the way de ko ran ja ko de kon work ba de kon provide ke kwidan ko alana mun wan ke in population ni na ngaje no population da de din man in kalat to de ne ko kende kan ko lok ke de kan ye lok bane ko temme mi caji go no kem gon no dong wona ten bale bun man ana baje ka jeno mutakarun jalten tere mi ladi tere education mo go amti ten ajen tre karwa de so la beje ma so mi ko nen this time ko na jeno cha kon displace gor ko no bana go ar ke jen tama. Despite all these challenges, faith, open culture pride remain strong among the Nuer people. These qualities help them stay resilient, work together and rebuild their life even in difficult circumstances. Men na kay lon ko Nueri o changa ready ko mitedi la kana gurno can everything we can overcome. Temple no kon la kana lelo lershi tele melarik. Tele people we can go lo tele melarik. So la kana take resilient. Again go alon ko Nueri. Tele situation mission wer shi jamanyan. But this time it shouldn't be take cham. It should be no doran then is a beauty. Then only amudi generation of the dia na dangare kon kulpit. They ke pid de bigolo pit kaka bigolo shinga kem ko gom bear. So bidiani bukan we baganyo gorenyo ga diani to koken and then bitig dan baje na mo no. In conclusion, while displacement bring many hardship, the Nuer community can overcome these challenges through unity, education, advocacy, and resilience. With support from community leaders, youth, and international partners, the Nuer people can find ways to protect themselves, preserve their identity, and create a brighter future. A women and our directing one ticket, la Nueri, la kan tidiale, la kan kaman. Then she can be bo. Lakan kaman ko ke lakan tika unity gwaldo dana tiriya teten ngay kono kon wari we all are aware of this mutu ko reka we in the hardship la kono to dan mat ala community kel bar gwaldo dan to kon kamal bu kon de daglani bu kon goru ko rekam no kon shi kon bilade long baraina am shana reka mi tane ko jigani right now lo to ko rerinne tane ro dan ko gwarte mala kon ala ne won gwarne to go gwatun one enyok a contribute a jawdan art ni alisha yole social media
ke betterment of the Nuer community. Kwa advocate, kwa dul gor kwa la nhiam, kwa yinti kwa la nhiam, anyok bala brudu na palapin. Anyok biarun nyokami madyorun ganitin kon til alat ke UN anyok biat ke ling bo ke international community ko bikan jorun bikan aling. And Ramisha request wade kan laslet. And most important of all, she gor bana culture and bana ya parwich. She gor no kon baro dan jako ne tichi doren chikana belat. Win mon the deal when can they are progressing while here tell muko kon la no kon yam kaja. Jo me je nana gore de nyok kon kel ko shi gwal mi cheshup lord do de lo de test kiji kata dan shi gore jono binambi gor. So thank you for watching and bye bye ban yo jigala den bye.